أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، صلاة و سلام لسر أهلي وي و أصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا قو حياتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام حياتك الصادبو، حياتك نگوسترشليبو أمي بحثاوي بكن. خدا عز وجل د سورة كهف آية صد دهادا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. خدا عز وجل ببيجا يا محمد ببيجا أجي وكوا إنسانم لبلي فرقا منوا اشتراف خداي وي بتنبا وحي جمرتي، يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام او جي وكما بشر بو إنسان بو، فرقا وي چبو خدا وحي جيردشيان. او کسی گوهیویا روژا قیامت بکه، او کسی گوهیویا لقابونا خدا بکه گو لقای خدا وره بلا عملکی صالح بکه و دا عبادت خدا شریکا خدا را چه نکی. حدیثا پیغمبر علیه الصلاة والسلام انس کره مالک خدا جه راضی به دبی ظلامکی وها گوت: گویا محمد یا مزن ما، یا کره مزن ما، یا قنج ما، یا کره قنج ما. اولو پسنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوت: گویا ایوها الناس، گو گلی انسانا، علیکم بتقواکم، گو لازمی تقواتیا خو بن، تقواتیا خو نبردن بلا شیطان و نغرینی. از محمدم، اسکر عبداللهم، عبد خداما و رسول خداما. والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. گو والله انا خوازم او رتبه کو خدا دای من جوی رتبه دها مستر ون مرتبه نابدن من. يعني ان رتبه گو كيفا پیغمبر جير دهات گم هو جير گوتبانا عبد خدا رسول خدا، يعني كيفا پیغمبر زحف دهات بعبديتيا خدا جبر ويكي گو زيده ولو پسنه مندن جمره بيجن محمد رسول خدا. قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دناوا اصحابي خدا يكي وكوابو وقتی گو اید جوات درونشتی بانا تا پیغمبر عليه السلام ناس ندکر، يعني جهوي نا آيري بو، جلوي نبلي بون، مقامي نبلي بو، عيني بي صحابي چاوا بون، جلي صحابيا چلو بون، صحابي الكود درونشتن، پیغمبر عليه السلام جي عيني ولو جلوي نورمال جلبون، مقامی وی گو هتبان جواتا که کودرا والا بانا لویده شخور درونشت. سالا نه هجرت ج قبیله سعد کره بکر، يعني قبيلة حليمة سعدية ديا پیغمبر ما شير ش قبيلة وي هيتك هات مدينة منور باشقان وي هيت جي
دیمامê kurê Salebe bû. Dibê wextê ku hatine Medînê, hatine ba camiya Pêxember aleyhissalatu vesselam, dîmamê kurê Saleba devha xwe li wê de dar û niştandin û devha xwe girê da û çû hundirûyê camiyê. Wextê ku çû hundirûyê camiyê, Pêxember aleyhisselam û sahabî arûniştî bûn. Ji bo ku Pêxember aleyhisselam jî sada cil li xwe dikirin, cilê wî ya ayrî belî nebûn, yanî ji sahabiyê xwe înê belî bû, dîmamê kurê Saleba pirsa Pêxember aleyhissalatu vesselam kir. Yani got ka Pêxember aleyhissalatu vesselam Muhammed aleyhisselam kiya? Berî hingî jî di wexta hicretê da, wextê got Pêxember aleyhissalatu vesselam û Hezretê Ebûbekir hicret kirin, çunku Hezretê Ebûbekir hevalê Pêxember aleyhisselamî hicretê ya. Hezretê Ebûbekir û Hezretê Pêxember bi hevdû re hicret kirine. Dibê piştî wê tangayiya hicretê, wextê ku hatine nêzî Medînê, hatine Qubayê, li wê de Pêxember aleyhissalatu vesselam li binê dareke xurma, li binê siheke dara xurma îstirahet dikir. û yê ku dihatin ku bi xêrhatinê bidine Pêxember aleyhissalatu vesselam, Hezretê Ebûbekir buwara alaqeder dibû. Ji Medîna Munewwer jî yê ku hatine pêşiya Pêxember aleyhisselam, ji bona ku Pêxember nedîtibûn, selam li Hezretê Ebûbekir dikirin. Yani Pêxember nas nedkirin. Heta kengî, heta ku Hezretê Ebûbekir bi cilê xwe ji bona ku tav nedê Pêxember aleyhisselam, sih ji Pêxember aleyhisselam re çêkir. Hê ji nûka zanîbûn ku Resûlê Xuda Muhammed aleyhissalatu vesselam kûjana. Yani hayata Pêxember sade bû. Hayata Pêxember ne gösterişlî bû. Gelî Müslümana ji vê ayetê, vê hedîsê û vê qisê me çi fêm kir? Me fêm kir ku Pêxember ji kûjan toplumê re hatina, ji nava wê toplumê Pêxember rabûne. Pêxember ew jî weke insana ihtiyaciyê wa insanî hene. Sadece ferqa Pêxembera çiya? Ji teref Xuda ve wehyê distênin. Wehy ji waretî. Pêxember aleyhissalatu vesselam dewamlî ebdîtiya xwe tanî ziman û keyfa wî ji ebdîtiya Xuda re dihat. Yani got ebdê Xuda ya, keyfa Pêxember jê re dihat. Pêxember aleyhissalatu vesselam di nava mu'mina da, di nava ashabiyê xwe da aynî weke yekî ji wa bû. Hayata wî jî weke hayata wa bû. Pêxember aleyhisselam kesek biçûk neddît, xweşkesî mestir nedigirt. Pêxember aleyhissalatu vesselam bê çawa ihtiyacê me insana hene, ihtiyacê dunyewî, ihtiyacê Pêxember aleyhisselam jî yê dunyewî hebûn, ama ji bona axiretê Pêxember aleyhisselam ew ihtiyacê xwe em bêjin kontrol dikirin. Yani Pêxember aleyhisselam weke me nedihata xirandin. Êdî gelî Müslümana gerek hayata miho sade bê, hayata miho mihoyî nê kubar bê. Yani miho cilê xweşikil xwe bike ne ji kubartiyê ya. Miho xwepaqij bike ne ji kubartiyê ya. Kubartî çi ya? Kubartî ew e ku miho xwe ji hevalê xwe mestir bibînê, miho heqiyê qebûl neke. Xuda Azze ve Cella tevaduê bike nesîbê me. Xuda Azze ve Cella bike nesîbê me ku em li pey Qur'anê û li pey sünneta Pêxember aleyhissalatu vesselam herin. Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qencî bide me, di axiretê de jî qencî bide me û me ji ezabê êgir muhafaza bike. Xuda Azze ve Cella me Müslüman bimirênê û me bigihênê însanê salih. Xuda Azze ve Cella sebrê bi ser me de bişênê, lingê me sabit bihêlê, li qarşê kafira Xuda alîkariya me bike. Xeberdana me dawî
حمد ji Rebbê alemê re bin.